اون استاپیر فالا شاگرد را آغوش میگیرد. حالت تکرار را ببینید. در این جای آیت قمر بسیار هم یک اصول معروف خود را دارد، اما متاسفانه از اجرای اصول نآمد. با قول دیگر میگویند که نآمد. اکنون قسمت فینالی دو پهلوان امیدبخش تاجیک، دو پهلوانی که هر دو هم نوجوان، اگر بگویم خطا نمیکنیم، دو پهلوانی که در مسابقه های گشتن ملی، گشتن جودو، گشتن سامبو، حتی در گشتن یونان و رومی هم گشتن میگیرند. یعنی دو چهره که نو پیدا گردیدند، دو چهره که میان بزرگسالان جدید هستند. حالت تکرار رو محمد عبدالرحمنوف همین داور ولایت سوخت رو با خاطر که به طرف داری، چون که این مسابقه جمهوری است، این پهلوانانی هستند که در آینده میتوانند که شان و شرف کشور ما رو بلند بردارند. این پهلوانان امیدبخش پیراهن سفید به بر کرده است. ابوبکر اکابر بر مقابل منصور رحمانوف مبارزه میبرد، با پیراهن کبود گشتین میگیرد. داور از ولایت سوخت هر دو را به طرف نظارت میبرد. اکنون بختیار طریق دستان جفت را با هم نزدیک می آورد و مبارزه را آغاز می شود. حجم منصور، ابوبکر، تلاشوی ابوبکر رها شدن از این. حالا کمیکات از جانب ابوبکر. منصور رحمان نه، حالتش میوازنه می شود. ابوبکر، منصور، دو پهلوان نوجوانند، چهره های جدید گشتن جودو هستند. مخلصان از هر دو جانب برای کمیکات عطا گرفتن، برای هم مصلحت میدهند. حالا فقط کمیکات کندن است و هجوم ابوبکر. منصور دور رفته است. ابوبکر نزدیکتر بالا ببینید. کمیکات های مستقیم و قوی سر کت نشستند برای ابوبکر اکابر. یک تحت روبروی شیرعلی بزرگ و دیگر تحت روبروی فاروق صوبرов تمرین میکنند. دوباره کمیکات بسیار هم قوی از جانب هر دو پهلوان برای کمیکات کندن. حالا شیدو رو فقط داور حقوق دارد برای دیدن. حالا گشتین است. بعضی از گروه ها مخلصان میخواهند که با کسی از شیدو دیان، نه اینجا حالا گشتین برابر است. منصور رحمان، ابوبکر، اوه چه ماتا برعکس حال میشود. یک نوبت دیگر حرکت از جانب ابوبکر بود، اما بی نتیجه است. وقت حالا قسمتی است، وقتی اساسی باقی مانده است. ببینید منصور رحمان، ابوبکر از سمت دیگر میگذارد. اوه گریبان برآوردن برای منصور رحمان. اولین شیدو رو داور نشان داد. حالا دوباره اکنون هر دو هم در
кумиката мустаҳкам. як навбати дигар ҳаракат аз ҷониби Мансур. Абубакр бошад дар дифоъ аст. як пур қова намерасад то ин ки дастро равон накунад. бубинед мухлисон, Шералӣ Бозоров дар ин ҷо рӯйнавор аст. барои Абубакр Якубир маслиҳат медиҳад. Мансур ҳоло рақибро мехоҳад аз маркази майдон берун кунад ва Абубакр Якубир бошад дар рӯбарӯю қавӣ истодааст. ду паҳлавони умедбахшанд. бигзор аз миёни паҳлавонон ягон қаҳрамон кардан ҳарду ҳам умедбахшанд. ҳарду хуб гӯштин мегиранд. ҳоло барои гӯштин нагирифтан ҳарду паҳлавонро шидо доданд. аммо шумораи шидоҳои Мансур 2 аст ва Абубакр бо як шидо. як ҳолати хеле ҳам хатарнок. ҳолати хатарнок. дубора дасту гиребони паҳлавонон рафтанд. ҳолати асайкоми намешавад дар шуми ваза. мухлисон аз ҳама ҷониб ба хотири ин ду паҳлавони умедбахш садо баланд мекунанд. Мансур Раҳмон, Абубакр Якубир. Голденско ҳам наздик мешавад. ҳоло ипон Мансур Раҳмон дар ин ҷо рақибро ба тахтапӯш мефонад. Абубакр Якубир иштибоҳ кард ва иштибоҳро ба тахтапӯш овард. ин варзиш аст. бурду бохт ҳамин аст. Фарух Собиров лаҳзаи шод дар навор буд. ин дӯстӣ аст. бубинед, ҳоло дӯстӣ аст ба хотире ки ҳарду ҳам онари шоиста доранд. аммо Мансур Раҳмон идов бахташ барор кард. ман асан барои Абубакр Якубир ва ҳам Мансур Раҳмон ду паҳлавон. бубинед иштибоҳи уҷо ва ин партофт ипон ба о гузорӣ шуд. чимат аввал буд ва баъдан пушти пой ба самти дигар бурд ва ҳамин тариқ нишони тилло барои Мансур Раҳмон. Абубакр Якубир дар мақоми дуюм қарор гирифт ва ҳамчунин дӯстони азиз вазни то 100 кило бо ҳамин набард акнун ҷамъбаст мешавад. вазни ниҳоӣ, вазни аз ҳама баланд, вазни ҷамъи 100 кило.